Ekskluzivno italijansko izvođenje opere Tosca Giacomo Puccinija održat će se 14. maja u Sava centru. Povod je obeležavanje 41. rođendana te beogradske dvorane, a opera se izvodi u godini kada Narodno pozorište u Beogradu slavi jubilej 150 godina od osnivanja. Sve se dešava u saradnji sa Italijanskim kulturnim centrom u Beogradu, fondacijom Puccinijevog festivala iz mesta Torre del Lago. Mi ćemo ovog jutra govoriti sa Davidom Scalamanijem. On je direktor Italijanskog instituta za kulturu. Tu je i Jelena Radovanović, prevodilac, koja će nam pomoći da se bolje razumemo. Dobro jutro, dobrodošli u naš program. Postavka Toske u Sava centru je produkcija Puccinijevog festivala iz Torre del Laga, mesto u kojem je Puccini živeo i koje ga je inspirisalo za mnoga njegova dela. Po čemu se izdvaja ova postavka opere Tosca? Sì, una occasione straordinaria per il pubblico serbo di vedere e ascoltare qualcosa che in Italia rappresenta il massimo della opera lirica pucciniana. È un grande festival, Torre del Lago, è il luogo dove Puccini è vissuto e ci saranno i migliori interpreti, i migliori solisti, grande direttore d'orchestra, una vera occasione. Da, ovo je fenomenalna i jedinstvena prilika za srpsku publiku da vidi i da čuje nešto što u Italiji predstavlja apsolutno vrhunac kada je opera u pitanju. U pitanju je veliki festival, dakle festival Puccini u Torre del Lagu, mesto koje je inspirisalo Puccinija, kao što ste rekli, gde je on živeo i dolaze nam najbolji solisti italijanski i najbolji dirigent. Kakav je to festival? Koliko je to značajna operska manifestacija? Bisogna capire che Puccini è il più grande e il più rappresentato, il più amato autore di opera lirica del Novecento. E quel festival è il vertice, diciamo, della rappresentazione teatrale nell'ambito pucciniano. È un festival aperto, in un luogo meraviglioso, con uno scenario bellissimo, la casa di Puccini è lì di fianco, e ogni sera 3.000 persone, per tutta l'estate, per un paio di mesi, assistono alle rappresentazioni delle opere di Puccini. È un grande spettacolo popolare. Da, treba istaći pre svega da je Puccini veoma voljen i onaj kompozitor koji je najviše se izvodi, dakle kompozitor 20. veka koji je najviše izvođen u svetu. Tako da ovaj festival predstavlja negde vrhunac Puccinijeve muzike u svetu. Festival se održava u jednom teatru na otvorenom. Zaista je jedna scena koja ostavlja izuzetno veliki utisak. Tu blizu se nalazi i kuća u kojoj je Puccini živeo, tako da tokom 2 meseca, tokom leta, oko 3000 gledalaca svake večer ima prilike da poseti ovaj festival. Da se vratimo sad ovome što će se desiti 14. maja u Beogradu. Ko će biti italijanski solisti? Allora, intanto il direttore d'orchestra Alberto Veronesi, che è il presidente della fondazione del Festival Pucciniano. Quindi lui è un personaggio importante, insomma. Poi la soprano, che ha una carriera molto importante, è Paoletta Marrocco. Poi Scarpia sarà Alberto Gazzale e il tenore è un giovane tenore veramente promettente, Dario Di Vietri. Un cast eccezionale. Dolazi nam dirigent Alberto Veronesi, koji je ujedno i predsjednik fondacije Puccinijevog festivala iz Torre del Laga, sopran Paoletta Marrocco, koja zaista ima veliku i jako značajnu karijeru. U ulozi Scarpije će se naći Alberto Gazzale i dolazi nam tenor Dario Di Vietri, tako da je zaista izvanredna postavka. Però la particolarità, la specialità, diciamo, di questa rappresentazione sono le scenografie e la regia, perché per la prima volta le scenografie italiane di questo festival all'aperto, molto grandi, vengono portate in Serbia. Ali ono što daje poseban pečat ovom izvođenju Toske u Beogradu jeste scenografija i režija. I po prvi put se dešava da će čitava scenografija iz Italije biti preneta u Srbiju i na scenu Sava centra. Na radost naše publike. Postoji intenzivna saradnja Narodnog pozorišta u Beogradu i Italijanskog instituta za kulturu. Šta radite? Kakva je to saradnja? Šta možemo da očekujemo? Koji su to projekti? Dunque c'è un'importante collaborazione in atto già da diversi anni. Il Teatro Nazionale di Belgrado è ovviamente l'istituzione in cui più si rappresentano opere liriche e l'Italia ha ovviamente una grande storia in questo campo, in questo settore. Quindi è stato un po' naturale per l'Istituto Italiano di Cultura collaborare con il Teatro Nazionale per la stagione. Ci sono in cartellone tante opere italiane, Verdi è sempre molto presente, ma c'è anche Mascagni, ci sono anche naturalmente Puccini, e quindi l'Istituto e il Teatro Nazionale collaborano
affinché siano rappresentate nel modo migliore queste opere, con solisti italiani, con a volte scenografie, a volte kostumi italiani. Da, postoji vrlo značajna saradnja koja ide unazad već više godina. Narodno pozorište u Beogradu dakle, predstavlja izuzetno mnogo italijanskih opera. Znači oni na repertoaru imaju i Verdija, i Mascanija, i naravno i Puccinija. Izuzetno su prisutne italijanske opere, tako da je negdje i prirodno da Italijanski institut za kulturu toliko intenzivno sarađuje sa pozorištem. Cilj ove saradnje koja postoji između instituta i pozorišta jeste da te opere budu predstavljene na najbolji način. Tako da dolaze italijanski solisti, dolaze nekada kostimi, a evo sada dolazi i scenografija. Ali ako stavimo samo po strani ovu saradnju sa Narodnim pozorištem, generalno šta radite? Kako funkcioniše vaš institut za kulturu? Sì, l'istituto è un centro culturale a tutti gli effetti della città di Belgrado, offre quindi corsi di italiano, di lingua italiana e eventi interni ed esterni a 360 gradi, quindi cinema, teatro, letteratura, lingua italiana, ricerca, discipline umanistiche, storiche e sempre in collaborazione con entità serbe. Questo è il nostro ruolo, diciamo. Da, Italijanski institut za kulturu je dakle jedan kulturni centar u pravom smislu te reči u gradu Beogradu. Dakle, nudimo kurseve italijanskog jezika i imamo događaje koje održavamo unutar samog instituta i van instituta. I to su događaji koji idu, dakle, 360 stepeni, pokrivaju različite oblasti od filma, pozorišta, književnosti, jezika, humanističkih disciplina, istorijskih disciplina i sve što radimo u saradnji sa lokalnim institucijama. Dobro, evo još jednom da ponovimo samo našim gledalcima da će se 14. maja u Sava centru izvoditi opera Tosca Giacomo Puccinija i možete da, pretpostavljam da ima još uvek karata, da može da se nađe i ako ste zainteresovani, dakle imat ćete taj duh Italije u Beogradu. Davide Scalamani, direktor Italijanskog instituta za kulturu, je bio naš gost. Tu je bila i Jelena Radovanović koja nam je pomogla da se bolje razumemo. Hvala vam mnogo što ste bili naš gost.